primeiro lugar, bos días. O meu nome é Cristiana Cazapal, son profesora axudante doutora na Facultade de Veterinaria e teño á miña dereita a David Boso, Inés Abreu e o profesor, son estudiantes de doutoramento, e o profesor José Ángel Hernández Malagón. Vamos presentar unha charla, queremos agradecer en primeiro lugar a invitación para poder presentar tanto a información que recabamos do noso traballo diario como as colaboracións que temos e que nos permiten acadar isto. Vamos presentar entre os catro unha charla que é sobre a actualización de dípteros de interese veterinario e de medicina humana na provincia de Lugo. Pertenecemos ao grupo COPAR, un grupo de investigación da Facultade Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela, e o traballo que vamos presentar aquí entra dentro de un acordo que temos de actividades e funcionamento do grupo de investigación COPAR para a anualidade de 2025. Está suscrito entre o grupo COPAR da USC e a área de Rural Vicepresidencia da Deputación Provincial de Lugo. A miña charla en concreto vai ser sobre as especies identificadas na provincia de Lugo. Se pensamos, en primeiro lugar, en que especies pode haber realmente, o máis importante é saber onde poder capturar esas especies. Temos idea, e é así, que existen dípteros por todo tipo de ambientes, pero realmente hai uns onde pode ser máis probable collelo, e así todos os resultados que presentamos aquí pois colléronse en zonas de mostraxe, ben onde houbera posible presencia de hospedadores, tanto animais como humanos, e ademais a presenza de auga estanca ou estancada, que vai favorecer a cría destes animais, como nos explicarán despois os compañeiros. Con isto, onde se recolleron? Pois en granxas, en hípicas, en canceiras, galiñeiros, en zonas fluviais, áreas recreativas, albergues, humedais e en algunhas lagoas todas da provincia de Lugo. Este traballo lévase facendo xa desde hai uns cantos anos e está baseado na elección de uns puntos fixos de mostraxe que se van repetindo periódicamente, pero tamén de outros puntos aleatorios onde se colocaron trampas pois de maneira puntual para recabar información. Aquí podedes ver algúns dos lugares de mostraxe que, ademais da colaboración de gandeiros e de hípicas ao longo de toda a provincia de Lugo, pois tamén temos casas particulares que nos acaban traendo mostras e levando. Cando falamos da orden díptera, pois hai que dividilo sempre en dúas familias bastante importantes, son as dúas familias Nematocera e Brachycera. Brachycera están incluídas as moscas e os tábanos, mentras que na Nematocera esteríamos os culícidos ou a familia Culicidae, que sería a de mosquitos propiamente ditos, pero tamén Psicodidae, de Flebotomus, Queratopogonidae, onde estarían incluídos os culicoides, e todos eles con bastante importancia sanitaria, especialmente en animais, pero tamén en humanos, como vamos ver. Da primeira familia, quizás a máis importante, os culícidos, pois son o que chamamos mosquitos de maneira común. De que se diferencian estes dípteros de todos os demais? Primeiro pola presencia da probóscide, que é esa especie de estilete que lle sai nos medios dos ollos, vémolo na imaxen da esquerda, tamén se ve moi ben na imaxen da dereita, e utilízano precisamente para alimentarse da sangre. Sería a probóscide o que insertan na piel do hospedador. Outra característica deste grupo, que xa comentei, é que as fases inmaduras son estrictamente acuáticas, e por iso decimos de coller as mostras cerca de zonas de cría. Esta familia quizás é a máis importante a nivel sanitario, tanto para a saúde animal como para a saúde humana. Dentro desta familia vamos encontrar 5 xéneros
presentes en Galicia, todos eles con importancia sanitaria ou interés sanitario. Temos a Aedes, Anopheles, Cules, Culiseta e Coquiletidia. A orden vai un pouco por a maior presenza, ou digamos a maior prevalencia, e por tanto os que maior risco supoñen para os hospedadores. E con isto empezamos con o xénero Cules. O xénero Cules é o de maior presencia non só en Lugo, senón por toda Galicia. Por que é o máis presente? Bueno, en primeiro lugar, porque é, digamos, a familia que ten a maior capacidade de adaptación, tanto ao medio como aos hospedeiros dos cales pode alimentarse. Aínda que desde a literatura tradicionalmente se asocia moita destas especies coas aves, como que se alimentan ornitofílicas, diríanse que se alimentan sobre ou de aves, realmente incluye un amplio rango de hospedeiros, como vamos ver. En Cules, as especies que se detectaron foi Cules pipiens, Cules teileri, hortensis, modestus e impudicus. Veremos despois que hai unhas outras, pero debido á súa importancia ou á súa baixa presenza, pois non representarían tanto risco. Aquí temos o culícido ou mosquito que maior importancia sanitaria ten na nosa provincia. É Cules pipiens. Non só é o máis abundante, senón que tamén de todos eles é o que ten a maior capacidade de adaptación. Pode vivir en distintos ambientes, tanto incluso lixeiramente salados, hasta agua dulce, a auga onde cría pode ser a nivel de turbidez, desde o máis turbio ao menos, se non ten unhas grandes, digamos, non necesitan unhas condicións específicas, e por iso é tan fácil de criar e de establecerse en moitas zonas. É especialmente ornitofílico, pero, como dixen, ten unha gran capacidade de adaptación, co cual vai poder picar tanto a persoas como a animais domésticos e salvaxes. Cal é a gran importancia deste mosquito? Bueno, pois precisamente, a parte das molestias que orixina ao picar os hospedadores, pois transmite distintos parásitos como Dirofilaria ou Plasmodium, que sería o causante Plasmodiums aviares, vale? Da malaria aviar. No caso dos virus, vedes aí na pantalla que ten bastante implicación, tanto na transmisión do virus do Nilo Oeste, no virus taína, como no virus Sindvis tamén, o sutovirus, todos eles son virus que son arbovirus transmitidos por mosquitos e producen cuadros xenerais de febres, dolores articulares e todos eles tamén son zoonóxicos, co cual poden afectar ao ser humano. Si vemos os distintos xéneros e especies desta familia, deste xénero, realmente hai máis especies. Que pasa? Que Cules pipiens, o anterior, pode chegar a supoñer moitas veces a 3/4 partes do total de mosquitos capturados. Entón, claro, é moita diferencia por iso. Ademais do seu papel a nivel sanitario, hai que acordarse que existe moita densidade deses individuos. No caso de Cules teileri, sería a segunda especie deste xénero a nivel provincial. É unha especie principalmente zoofílica, o cual ten apetencia, ten máis preferencia por picar aos animales, pero ocasionalmente tamén poden facelo sobre humanos. Ten a maiores que é un mosquito que se adapta, unha especie que se adapta moi ben a grandes altitudes. Aquí pois chegouse a detectar aquí en Lugo por a zona de Triacastela, de Pedrafita, que estamos falando xa cerca dos 1000 metros, e incluso en outras zonas onde superou esa altitude. Como vedes, é vector de Dirofilaria, unhas filarias que tamén son zoonóxicas, tanto o can como os humanos poden sufrir a dirofilariosis, e tamén de virus de Nilo Oeste, o Sindvis virus, o virus da febre do Val do Rift, e incluso suponse a súa participación noutro tipo de virus.
As outras 3 especies que vos poño aí realmente foron detectadas en moi pouca cantidad, pero, bueno, están aí, unha delas cules modestus, ten especial que lle gustan as zonas de cría iluminadas, todos os mosquitos ten unha preferencia, ben fora ou dentro das instalacións para poder picar. Neste caso, sí que solen morder fora das construcións, e as picaduras aos humanos solen ocurrir durante o día e incluso en zonas ventosas, porque claro, se hai vento, normalmente os mosquitos non son capaces de vencer esa forza e voar. Neste caso, este ten unha gran resistencia ás correntes de aire. É vector de arbovirus, de distintos arbovirus, como taína e buniaviremia, que sería unha especie de febre hemorráxica, e tamén é potencial vector do virus do Nilo Oeste. No caso de Perexigus univitatus, outra especie, esta levamos bastante sin detectala máis que un individuo ou 2 ao ano por Lugo. Esta ten preferencia en zonas de cría de augas estancadas de todo o tipo. Como vos dixen, a maioría non ten requerimentos moi específicos. É tamén vector do virus do Nilo Oeste e é moi competente en ambientes naturais. Xa demonstrouse que é capaz de transmitir esta infección aos hospedeiros. A seguinte especie sería Cules impúdicus, sole alimentarse sobre anfibios, necesitan zonas de cría con abundante vexetación, sin embargo non se alimenta sobre os seres humanos, co cual carece de interés sanitario. As últimas 3 especies identificadas serían Cules hortensis, o cual xa non costuma alimentarse de humanos, e si de batracios e outros reptiles, co cual tampouco ten un interés sanitario demostrado actualmente. Culex torrentium e Cules territans serían os outros 3, os últimos 2, perdón. Cules torrentium si ten un interés sanitario, xa que pode ser vector de virus do Nilo Oeste e Sindbis virus, e finalmente territans, co igual que hortensis e impúdicus, pois solen alimentarse en anfibios e reptiles e non parecen ter ningún interés sanitario. De Culex pasaríamos ao xénero Culiseta, o seguinte, supuxo sobre o 30-40% dos mosquitos capturados. Culiseta anulata e Longeareolata ten bastante presencia. Este é un mosquito un pouquín de un tamaño un pouco maior que os demais, sole nos chamar bastante a atención, e a súa picadura tamén sole ser importante. No caso de Culiseta anulata e Langeorolata, pois poden ser vectores ambos de Plasmodium aviares. Sin embargo, Culiseta anulata tamén ten importancia na mixomatose dos coellos e no virus taína. A outra especie de Culiseta que se identificou en Lugo, na provincia de Lugo, é Subocrea, que esa foi bastante recente a súa identificación na provincia. Sábese que ten unha preferencia moi forte por humanos e animais domésticos, sin embargo, non é vector de ningunha enfermedade. As picaduras son moi molestas, pero non hai riesgo de transmisión de enfermedades. Chegamos ao terceiro xénero, o xénero Anopheles. Este xénero, inda que sería o terceiro máis frecuente en Galicia, en bastantes menores cantidades que os 2 anteriores, pero ten unha gran importancia sanitaria. E por qué? Porque dentro deste xénero encontranse as especies transmisoras de Plasmodium humanus, ou sexa, da malaria humana. É unha enfermedade que actualmente non está presente ese parásito en España, foi erradicado no ano 1964, declarouse o país libre de malaria. Non é unha das causas preocupantes agora mesmo, pero sí que hai que ter en conta que en caso do cambio das condicións ou ben a entrada do parásito,
pois poderíamos entrar en unha epidemioloxía un pouco máis importante da enfermedade. No caso de Anófeles descubríronse 3 especies, non son ben especies, xa vos vou falar agora diso. No caso de Anopheles maculipennis, realmente é un complexo, vale? O SL sería un sensus lato porque dentro deste complexo, pola dificultad de distinguir os individuos de unha ou outra especie, agrupáronse neste complexo. Realmente está formado por moitas especies, as máis importantes serían Maculipennis sensus stricto, que ese sí se detectou en Lugo, e despois teríamos Anopheles atroparvus, Labranchiae e Saccharobi, que non se detectaron hasta o momento. Sin embargo, eses 3 son os 3 vectores importantes de malaria humana. No caso de Maculipennis sensus stricto, tamén tería unha gran importancia sanitaria debido a que é un vector de dirofilaria e tamén do virus do Nilo Oeste. Neste caso, o que non é preocupante é a cantidad, porque aínda que se detecte sexa, digamos, a especie máis prevalente dentro deste xénero, realmente hai moi pouca población ou detectamos pouca densidade, co cual non sería un risco. Outra das especies identificadas sería Anopheles plumbeus. Este tamén moi importante na transmisión da malaria, podría ter un papel de potencial vector. É unha especie limnendrófila, típicamente forestal, gustalle criar na madeira, nos ocos dos árboles, e por iso sole estar en zonas máis boscosas, máis forestales. Hai que pensar que estes insectos, aparte de que crían en zonas que están moi ben descritas, moitas veces non é que non teñan capacidade de criar noutros sitios, simplemente non se detectou hasta o momento. E, finalmente, teríamos Anopheles claviger petragnani, que aquí o que nos pasa é que solen ir xuntos porque é imposible identificar ou, digamos, separar estas dúas especies cando son adultos, cando que capturamos son adultos, non hai maneira de diferenciar. E non así cando están en estadio larvario, que é cando podemos identificar pola diferencia entre as larvas. Por que é interesante separalo? Bueno, pois vedes aí, claviger é un potencial vector de malaria e ten importancia sanitaria. Sábese que este sí é un dos que ten preferencias por hábitats e sempre se encontrou en zonas de augas pristinas, moi limpias, moi claras, e, sen embargo, Petragnani non ten ningún papel que se conoza a día de hoxe para a transmisión de malaria. Por iso o interese en separar un ou outro, e ambas especies foron descritas en Lugo. E, finalmente, temos deste xénero, Coquiletidia, hai 2 especies, Ricciardi e Buxtoni, as dúas tamén en moi baixa cantidade, mentras que Ricciardi gustalle máis criar en zonas de marismas, en lagoas ou estuarios, e as de Buxtoni ten un pouco máis amplitude, maior amplitude nas zonas de cría. E son transmisores, no caso de Ricciardi, de dirofilaria, febre hemorráxica de Omsk, que está principalmente en Rusia, sería unha especie dunha febre hemorráxica de Crimea-Congo, para poder distinguir un pouco, e ademais de virus do Nilo Oeste. Tanto as de Ricciardi como as larvas de Buxtoni o que solen facer é criar, e as larvas solen estar sumerxidas todo o rato, presas ás raíces das plantas acuáticas e das algas, co cual sole ser moi complicado conseguir capturalas en fase larvaria. O xénero Aedes, que xa sería o último destes Culicidae, identificáronse 2 especies. Unha levaba descrita tanto en Lugo como en Galicia por outras zonas de España, que sería Aedes vexans, e crían en áreas temporalmente inundadas, son moi molestos, é un díptero que é moi molesto á hora de picar en climas temperados, e
como a maioría dos Aedes, ten unha importante implicación sanitaria, xa que é transmisor das encefalitis equinas, de distintas encefalitis equinas, similares a cuadros de virus do Nilo Oeste, o Sutu, virus taína e tamén do virus da febre do Vale do Rift. A outra especie detectada, e detectouse este ano de 2025, sería Aedes japónicos. Aedes japónicos aquí vai ter unha importancia especial porque está incluída dentro das especies invasoras. O ECDC, o Centro de Control Europeo de Enfermedades, alerta para que se faga un seguimento destas especies invasoras que non están presentes, pero que sí que poden ter unha gran capacidade de adaptación. A que máis sona a todo o mundo sería a Aedes albopictus ou mosquito tigre, non se detectou aquí, pero si a Aedes japónicos. É a primeira detección tanto en Lugo como en Galicia. E detectáronse tanto fases adultas como fases inmaduras en distintos lugares. Que nos dice iso? Pois un pouco que este mosquito xa está instalado na nosa provincia. Que importancia ten? Bueno, pois o nome xa viu, a orixen é orixen asiático. No seu orixe, incluso aquí, onde se detectou foi sempre en áreas boscosas, ten unha actividade diurna e, a maiores, é un mosquito que resiste moi ben a temperaturas baixas, polo que algúns autores apuntan que pode ser un mosquito con capacidade de colonizar ambientes urbanos, aínda que esta información, pois, aínda non están moi ben acentes. Está entre as primeiras na lista das 100 especies invasoras e está considerada a terceira especie invasora máis declarada en España. Importancia sanitaria, pois, ademais de outras enfermedades, as máis importantes serían o dengue e chikungunya. Por último, quédanos dúas especies con moito menos interés sanitario, interés sanitario en saúde humana, pero sí moita en saúde animal, que serían os culicoides, que temos aquí varias especies, pero, bueno, son transmisores tanto da lingua azul como da enfermedade hemorráxica epizootica, e temos dúas das especies máis importantes nesta transmisión, que serían culicoides oxoletus e culicoides punctatus. E, finalmente, por último, a familia Xicodidae, onde están incluídos os flebotomos, que son vectores de leishmania, unha zoonosis con bastante presenza endémica en España e tamén nalgúnas zonas de Galicia, e transmisores de flebovirus. Con todo isto, pois, damos por terminadas as especies que se detectan en Lugo. Isto sigue en constante evolución. Cada ano vamos detectando unhas máis, esperamos poder traeros para o ano outras. Moitas gracias. Bueno, eu son David Bosa da Fonte e vou vos falar un pouco dos factores relacionados coa aparición de dípteros de todas estas especies que estamos falando, que falou a miña compañeira agora, e tamén un pouco como intentar previlo. Pois, por ter un pouco de contexto, nos últimos anos os estudos e programas de vixianza entomolóxicos aumentaron, e isto é debido ao interese destes insectos como vectores de numerosas enfermidades que poden afectar tanto a persoas como a animais. Temos aquí algunhas noticias nas que recalcan como o cambio climático impulsa a expansión de certas enfermidades en Europa, como a leishmaniosis transmitidas polos flebotomos trátase como un desafío emerxente, ou o aumento de enfermidades transmitidas nas candeirías asturianas, neste concreto poñen mosquitos, pero estánse a referir a culicoides, que se falan da lengua azul e da nova enfermidade que está afectando sobre todo a Europa, que é a dermatitis nodular contagiosa que afecta a vacas, que aínda non está moi claro cal é o vector exacto, pero sospeitase bastante dos culicoides. Entón, debido a isto, para entender esta expansión dos dípteros no contexto planetario, pois hai que ter en conta tres factores que vamos falar agora. O primeiro é o cambio climático e a expansión xeográfica. Un dos datos máis claros é que se está producindo un aumento da temperatura, tamén un aumento das precipitacións ou unha aleatoriedade das precipitacións que pode favorecer
que os ciclos de vida destas especies sexan máis rápidos, teñan capacidade de realizalos en menos tempo e, polo tanto, xerar poblacións moito máis grandes. Tamén se vai producir unhos cambios na distribución das especies, xa que ao aumentar a temperatura poden colonizar novas áreas que antes non lles eran accesibles, e tamén se vai producir un efecto noutras especies que poden actuar como depredadoras dos dípteros e que poden ver disminuídas as súas poblacións, polo tanto tamén os mosquitos van ser favorecidos. E tamén se fala de outro concepto que é a sincronía presa-depredador, que é cando se produce a emerxencia dos mosquitos ou de outros insectos que non estea preparado o depredador para facer frente e se produzca unha emerxencia moito máis masiva con moito máis problemática. Isto é en canto a cambio climático e expansión xeográfica. Outro aspecto claramente antrópico que estamos causando os humanos é a urbanización, non? A construcción de edificios, de infraestructuras na natureza. Isto que vai provocar? Vai provocar un hacinamento, vai provocar unha alta densidade poboacional, tanto de persoas como de, por exemplo, mascotas, cans, gatos, nunha pequena zona que lles vai proporcionar aos dípteros unha importante fonte de alimentación. Isto únese de novo a unha reducción da biodiversidade, é dicir, unha reducción de posibles depredadores, de controladores naturais, e tamén lles vai favorecer que aumente a presencia de hábitats acuáticos, tanto naturais como artificiais, como contaminados, como xa comentou Cristiana, ou as diferentes especies de mosquitos teñen capacidade para adaptarse a augas con diferente calidade, tanto turbidez como contaminación. E esta é unha situación ideal para os vectores sinantrópicos, que son aqueles que se mellor adaptan a poblacións humanas. Este, por exemplo, vemos aquí unha especie de Riazor, ou Paseo de Riazor na Coruña, pero que ten interese porque nesos charquiños que vemos aí neses rochedos había larvas, detectei larvas de Culex pipiens e de Culexeta longerelata, e aí ao fondo xa vemos os edificios. Por detrás destes rochedos tamén hai paseos, hai máis casas, co cual xa podemos estar vendo como entramos en contacto o ciclo entre os vectores e os humanos dunha maneira moito máis directa. E outro exemplo é o caso da leishmaniosi que se produciu en Madrid, non? No caso máis periurbano, no que empezou a haber un brote moi alto de incidencia de leishmaniose humana, e hasta que se fixeron estudios e viuse que nesas zonas había tamén unha alta densidade de lagomorfos, cuellos, lebres, que tras analizarse se detectaron que era o reservorio de leishmania. Polo tanto, aquí xa estamos tendo en conta un contacto máis estreito entre o reservorio e os posibles afectados, que neste caso eran tanto as mascotas como as persoas. E o tercer factor a ter en conta na expansión das especies é a globalización, non? É o comercio internacional entre partes moi lonxanas do planeta que antes non ocurrían. E isto produce a introducción de especies invasoras, non? Que aquí en Europa temos Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes atropalpus, Aedes japonicus, Aedes coreicus e Aedes triseriatus. Como vemos no mapa, as zonas en verde son as que estarían libres de calquera destas especies invasoras. En vermello e amarillo, onde xa se detectaron estas especies, algunha delas, ou xa están establecidas, e en grises, onde ainda non hai datos. Vemos sobre todo que en España a zona mediterránea xa está prácticamente colonizada, sobre todo pola especie Aedes albopictus, e no norte xa empezamos a ver tamén certos puntos laranxas e vermellos que corresponden tanto a Aedes albopictus e a Aedes japonicus. Como se produce esta introducción dos mosquitos? Pois prodúcese na fase de ovo, porque na fase de ovo son moi resistentes á desecación e sobre todo por transporte marítimo de mercancías, tanto neumáticos que acumulan a auga ou en diferentes plantas como o bambú ou plantas ornamentales como o árbol da sorte, que teñen unha pequena cantidad de auga, desde as súas áreas de orixe, de Asia, veñen ovos que despois, ao chegar a Europa, son capaces estas especies de colonizar e quedar a reproducirse nas zonas. Os avións tamén poden facilitar o seu transporte, mentras que o transporte por coche e tren o que fai é facilitar a expansión das especies nos territorios nos que están xa asentados. Por exemplo, aquí en Galicia temos xa 2 especies invasoras asentadas. Foi o Aedes albopictus, que se detectou en Pontevedra no ano 2023, e que é unha desas especies que se favorece do coche, porque a súa distribución vai aparecendo en función moi irregular,
mentras que a especie que nos afecta a nós na provincia de Lugo, a Aedes japonicus, como ocupa unhas zonas máis rurais, máis bocosas, máis apartadas destes tránsitos, o que vai facer é unha expansión en mancha de aceite, non tan marcada como a Aedes albopictus, sino que se vai ir estendendo pouco a pouco, porque vai dependendo vai ir colonizando novas áreas. Entón, despois, pois falar un poquinho de que podemos facer para mitigar estes danos provocados polos dípteros de interés sanitario. Entón, por unha parte temos o control biolóxico. O control biolóxico incurre, pois, por unha parte natural nos depredadores, tanto na súa fase acuática, que incluye diferentes escarabellos, peixes, anfibios, ou na súa fase adulta, que xa incluye outros insectos de maior tamaño, aves, morcegos e tamén anfibios e reptiles. O emprego de biopesticidas como a bacteria Bacillus thuringiensis variedad israelensis, que o que se utiliza é para o control de larvas, xa que o que vai facer é que cando consuman as larvas esta sustancia vailles provocar danos a nivel intestinal e vai provocar a súa morte, ou a utilización doutras técnicas máis novidosas e que están en estudio, como o uso de Wolbachia, que é unha bacteria que dependendo de se un dos individuos da parella está infectado con un ou ela ou posee distintas cepas, pode favorecer que a súa descendencia non vai a ser fértil, colo cual estaríamos disminuindo a densidade de poboación que vamos ter no ambiente. En canto ao manexo ambiental, que é o que podemos facer un pouco todos como colaboración cidadá, como medidas desde as nosas casas, é a instalación de mosquiteras para previr a entrada dos dípteros ás nosas casas, a utilización de repelentes, tanto humanos, cando facemos paseos nas horas máis perigosas da saída dos dípteros, tarde amencer, e tamén o uso de repelentes nas nosas mascotas, por exemplo, nos cans, nos gatos, como os collares, para evitar a presencia de que lles piquen os vectores, como pode ser o caso da leishmaniose. Tamén no caso concreto dos mosquitos, porque son os que teñen o ciclo de vida dependente da auga, eliminar os recipientes con auga estancada ou tapalos para evitar a súa proliferación. E en canto, sobre todo, a culicoides sobre todo culicoides, porque flebotomos adoitan estar en sitios bastante apartados, bastante recónditos, pero culicoides, como adoitan ter a zona de cría en zona de esterco con materia orgánica, facer un bo manexo dela para evitar unha zona de cría moi ideal para eles, entón, ao cambiarlle as condicións, tamén vas mermar as súas poblacións. En canto ao control químico, basease no uso de insecticidas, o que pasa é que van ter unha alta van prexudicar moito máis a nivel ambiental, e tamén se está vendo que os dípteros están a realizar aumento de resistencias frente aos compostos pola súa reutilización neles. Entón, utilizanse sobre todo cando existen certos brotes de enfermidades nas zonas dos arredores. Por último, o control físico non soluciona, senón que é unha medida para complementar aos demais, xa que consiste en evitar que exista un alto número de individuos presentes no ambiente, que é polímeros de superficie, para evitar que as larvas poidan respirar e acaben morrendo, ou capturas en masa para retirar a maior cantidade de individuos adultos da natureza. E por último, outra técnica que se está tendo bastante en conta últimamente e con bastante éxito é a técnica do insecto estéril, que consiste en criar túbos mosquitos na fase de pupa e irradialos para conseguir que sexan estériles. Despois o que fan é liberar moitos machos estériles no medio ambiente, entón estáse sobrecargando esa población de mosquitos con moitos mosquitos estériles, polo cual as femias van ter menos probabilidade de reproducirse cun macho que teña fecundidade adecuada, e os ovos despois tampouco van ser fecundos, polo tanto vas estar reducindo a población que está na natureza. E xa hai estudios, ou xa como vemos nesta noticia, que hai unha técnica que se está a realizar sobre todo na zona de Valencia, no Mediterráneo, que é onde máis problemática teñen con Aedes albopictus, onde reduciron hasta un 80% a población desta especie utilizando só esta técnica. E pola miña parte, estas serían un pouco as medidas de control. Así que vamos agora con como os capturamos. Hola, buenos días. Yo, como mencionó la profesora Cristiana, tanto David y yo somos estudiantes de doctorado del grupo COPAR y yo ahora hablaré sobre los métodos más usados para capturar los dípteros que estuvimos hablando hasta el momento. Entonces, un poco
por tener en cuenta el ciclo, aquí sería, puse de ejemplo el ciclo de los mosquitos, pero un poco para entender las distintas trampas que hay, pues hablaré tanto de las de captura de adultos, que tenemos dos tipos principales. Os hablaré de las de captura de hembras grávidas, que son las de mayor interés para nosotros, trampas de oviposición y luego también las trampas que usamos, el método de captura más que trampas de larvas y pupas. Entonces, dentro de las trampas de los adultos tenemos en primer lugar la trampa CDC, que es, no sé si se ve aquí, bueno, es una trampa formada por una especie de sombrero de plástico que sirve para proteger una batería y esa batería lo que hace es girar un ventilador. El ventilador, al funcionar y tiene una luz también para atraer los mosquitos y otros dípteros, cuando ellos entran en el cestillo, que es la estructura que tenemos abajo, ejerce una presión que no los permite salir. También se puede usar combinando con con liberación de dióxido de carbono con hielo seco, porque los dípteros suelen atraerse por este compuesto, como vemos aquí en la imagen de la derecha. También tenemos las trampas VG Sentinel, que son unas trampas, las otras trampas se pueden poner a distintas alturas, esta en cambio se pone a nivel del suelo. Normalmente en esta se usa un atrayente específico que se llama VG Lure, como os dejo allí, que está formado por compuestos de la piel humana, de modo que normalmente atrae a aquellos mosquitos que tienen más tendencia a picarnos a nosotros, digamos. Y en cuanto a las trampas de larvas y pupas, tenemos una técnica que se llama dipping, que básicamente es buscar las zonas de aguas estancadas donde crían los mosquitos en este caso y pasar, o pues si es una zona relativamente pequeña se podría usar una pipeta, aunque no es lo más indicado, pero normalmente un frasco o un cestillo como lo que veis ahí a la derecha, pues se puede usar para pasar por la superficie y recoger esas larvas que estarán pues por esas zonas. En cuanto a las de hembras grávidas y de huevos, tenemos una trampa que se llaman ovitraps, que están formadas por una especie de maceta y una, pues digamos, una plataforma que suele ser una madera para que la hembra pueda bajar hasta la zona de agua estancada que hemos dejado y depositar sus huevos para su recogida. Aquí os puse distintos ejemplos porque yo para esta presentación usé como referencia el ciclo de lo que serían los mosquitos, pero si tenemos interés también por estudiar otros dípteros hay que tener en cuenta las otras zonas de cría, como pueden ser, como ya habló David y Cristiana, los culicoides, los flebotomos, tienen otras zonas de cría distintas, y los simúridos, que serían las moscas, pues también. Aunque bueno, en este caso es mucho más fácil capturar lo que es la forma adulta que la forma madura, pero está bien tenerlo en cuenta. En cuanto a las Gravitraps, es un tipo de trampa que se creó principalmente para los mosquitos de género Culex y tiene un atrayente que atrae a la hembra grávida y una vez ella va a ovipositar, pues es absorbida por un sistema que está situado en el medio. Tiene un ventilador que también las absorbe a la zona del cestillo. Esto es bastante interesante porque al ser las hembras las que nos interesan más a la hora de estudiar enfermedades, pues así digamos que estamos sesgando más el estudio a capturar aquellos dípteros que podemos analizar para determinar qué tipo de virus o demás que puede estar circulando. En cuanto así a otros métodos, hay también los métodos de aspiración. Aquí puse de ejemplo el método de aspiración sobre el cuerpo. Se puede usar un aparato como el que veis aquí en la diapositiva, que básicamente consta de una especie de tubo que está taponado con una red por un extremo, que es donde tiene pues una especie de pajita que vamos a aspirar y entonces pues entraría el díptero dentro y lo cerraremos en el otro extremo, básicamente. Hay también métodos de aspiración como un poco más industriales, por si es una zona de estudio donde hay muchos dípteros. Y luego tengo aquí también, ya a modo de curiosidad, otra forma de captura de flebotomos. Las trampas que he nombrado de adultos también servirían para otros dípteros, no solo para culícidos, pero en el caso de flebotomos podemos usar unas hojas impregnadas con aceite de ricino en zonas de interés, como pueden ser pues, zonas donde en los gallineros, como nombró Cristiana, en zonas así un poco escondidas y demás,
Entonces podemos colocar esas hojas a ras de suelo impregnadas y se adhiere el flebotomo y entonces pues ya lo llevamos al laboratorio para su estudio. Vale, lo que os comentaba antes, esta diapositiva os pongo para que veáis realmente cuando ponemos las trampas de adultos lo que se ve, ¿no? No nos va a llegar solo el mosquito, solo el culicoide, solo el flebotomo, nos va a llegar un conjunto de dípteros y hay que ir separando tanto los que son de interés sanitario como aquellos que no son de interés médico-veterinario. Y dentro de los de interés para nosotros, pues hay que ir dividiendo entre grupos. Aquí os pongo distintos ejemplos. Aquí podéis tener en una esquina la parte más de moscas, curícidos y culicoides, podéis también tener flebotomos y entonces pues hay que tener un poco todo eso en cuenta. De mi parte sería esto, porque realmente los métodos de captura pues son bastante rápidos de explicar, así que a continuación viene el profesor José Ángel Maragón. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir, a los que estéis en casa escuchándonos. Soy José Ángel Hernández Malagón, profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Veterinaria de Lugo, de la Universidad de Santiago de Compostela. Vengo a hablaros de la nueva línea de investigación que está llevando a cabo el grupo de investigación COPAR, a raíz del trabajo que están realizando David e Inés en sus tesis doctorales con la identificación y captura de diferentes vectores en Galicia, su trabajo y el de sus directores, que también trabajan mucho. Y a partir de este trabajo, se planteó el uso de animales centinela para la monitorización de la circulación de posibles patógenos transmitidos por dípteros y por otros vectores. Estoy seguro que este año habéis escuchado a amigos y a familiares utilizar frases como uy, no salgas a la terraza por la tarde que te comen los mosquitos. Ten cuidado cuando vayas al bosque porque ayer fui de paseo con el perro y te trajo 20-30 garrapatas. Bien, también hemos escuchado noticias continuamente en la televisión con el aumento de casos de estos vectores. Esto no es casualidad, no estamos normalizando, pero no deberíamos. Cada año aumenta tanto el número de vectores en nuestra región como el número de especies que empezamos a encontrar. Aquí tenemos un mapa de previsión de la distribución de Aedes, que es uno de los dípteros de mayor importancia sanitaria, tanto humana como animal, y cómo el Instituto de Enfermedades Emergentes prevé que se va a distribuir en los próximos años. Como podéis observar, cada vez va a distribuirse más a zonas del hemisferio norte y esto nos debe preocupar porque está claro que se está adaptando a nuestro territorio. Bien, ya nos ha comentado David de la importancia o de dónde de dónde vienen estos problemas, principalmente del cambio climático, el cual está provocado, como hablaba, por la urbanización, la desertificación, la desforestación de nuestras tierras, que hace que estos vectores, estos dípteros, tengan unas condiciones especialmente propicias para que se propaguen y aumenten su número y se distribuyen por nuevas regiones. Es importante recalcar sobre todo esas situaciones como por ejemplo la recientemente y trágica Dana, estos problemas meteorológicos que acaban dando lugar a graves desastres en otros ámbitos, pero que debemos tener en cuenta que tras la aparición de estos desastres, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es la propagación después de posibles enfermedades transmitidas por vectores, ya que quedan hábitats muy propicios para que esto se desarrolle. También existen otras características, otros eventos que favorecen la diseminación de estos patógenos o estos vectores, como la reciente facilidad en el movimiento de animales y mercancías. Como os hablaron anteriormente,
el aumento de estos vectores también va ligado al aumento de la aparición de nuevas enfermedades y de enfermedades que ya conocíamos que eran muy importantes en nuestra región. Por destacar alguna, la fiebre del Nilo occidental, muy importante sobre todo en el sur de España, la presencia de leishmaniosis, cada vez más importante también en nuestra región, o por destacar algunas en rumiantes, la presencia de lengua azul o enfermedad hemorrágica epizootica. Estos vectores no solo tenemos que resaltar su capacidad como transmisores de enfermedades, sino también las molestias que ellos producen, porque cada vez nos encontramos más en el campo animales con hipersensibilidad a estos insectos, sobre todo a los culicoides, lo cual está produciendo graves mermas en el bienestar y la productividad de nuestros animales. Hemos hablado sobre todo de los dípteros, pero también tenemos que recalcar que existen otros vectores, en este caso las garrapatas, las carrachas, que también transmiten enfermedades muy importantes como la plasmosis, la enfermedad de Lyme o la recientemente descubierta enfermedad hemorrágica de Crimea-Congo, que cada vez está adquiriendo más importancia en el territorio nacional. Bien, pues ¿qué propone el grupo de COPAR? El uso de animales centinelas. ¿Y qué es un animal centinela? Pues es una especie empleada como indicador vivo de la circulación de un patógeno o de un tóxico en una determinada región. Es decir, utilizar estos animales como una alerta temprana a posibles problemas que vamos a encontrar en un área. El concepto de animales centinelas no es nuevo. Se lleva utilizando desde hace decenas de años, por decir centenas de años. Por ejemplo, en las antiguas minas de carbón solían bajar con pájaros, especialmente periquitos, porque son muy sensibles a la presencia de monóxido de carbono. Entonces se decía que cuando el canario dejaba de cantar, los mineros debían salir corriendo de la mina porque podía haber una fuga y quedarse dormidos y al final fallecer en la mina. También se ha utilizado como detectores de tóxicos en el ambiente, ya sea con los gatos en Minamata, en Japón, que avisaron a la población de que había una contaminación de mercurio en los lagos. Y actualmente hay muchas especies que se están utilizando de manera rutinaria, por ejemplo, los mejillones y Daphnia, que se utiliza para conocer el estado de nuestras aguas, tanto agua dulce como marina, y saber la concentración de tóxicos que hay en ellas. Luego hay otros ámbitos también muy importantes, como los ratones de laboratorio para el control de enfermedades dentro de esas unidades de RACS, o el uso de otros mamíferos como los delfines o las ballenas. Bien, el grupo COPAR, ¿qué propone? Bueno, pues propone el uso de animales que se encuentren en silvopastoreo, es decir, animales en régimen extensivo o en régimen semi-extensivo, que son aquellos que se encuentran mucho más expuestos a los diferentes vectores, ya que van a pasar la mayor parte del tiempo en contacto con la naturaleza. Estos animales van a reflejar mucho mejor la realidad epidemiológica de la zona y nos permite una mejor monitorización y mucho más representativa. En este aspecto cabe destacar la importancia que tendría el uso de las razas autóctonas, que están mucho mejor adaptadas al medio y que podríamos darle otro valor añadido al uso de estos animales. Bien, lo que proponemos es integrar a las redes de vigilancia que utilizan la recolecta o la captura de estos dípteros y carrachas e introducirles el uso de animales centinelas. Aquí podemos ver una foto en la que extraíamos muestras de sangre en un curro aquí en Galicia. Y lo que proponemos es el uso de estos animales en silvopastoreo, sobre todo en animales jóvenes cuyo sistema inmunitario es más fuerte y además nos permite el conocimiento en el tiempo más efectivo, ya que estos anticuerpos frente a estas enfermedades muchas veces también los podemos encontrar durante mucho tiempo en animales adultos y eso nos daría una visión quizá buena y representativa de que ahí estuvo la enfermedad, pero no sabíamos exactamente cuándo. Sin embargo, en individuos más jóvenes sabemos que ha debido adquirirlo en los últimos meses o pocos años.
Bien, extraemos muestras de sangre de estos animales y son llevadas a nuestro laboratorio para hacerles análisis hematológicos y conocer el estado sanitario de estos animales. Y además se realizan ELISAs para la detección de anticuerpos frente a determinadas enfermedades. Obviamente sería imposible, por los recursos materiales y económicos, realizar ELISAs de todas las enfermedades que existen, que son transmitidas por estos vectores. Nosotros estamos poniendo el foco en diferentes enfermedades de creciente importancia y estamos realizando estos ELISAs, por ejemplo, en la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, utilizando sangres tanto de caballos como de vacas, analizando su contacto con Borrelia burgdorferi, que transmite la enfermedad de Lyme, tanto en caballos como próximamente lo vamos a realizar en perros, o por ejemplo en anaplasma, que también lo hacemos en vacas y caballos. Bien, el objetivo o la propuesta que tenemos, que realiza el equipo COPAR, es crear un cordel sanitario alrededor de toda Galicia, que es las regiones de Galicia que están expuestas o que están en contacto con otras provincias o con otros países, para establecer y conocer rápidamente cuando se produce la difusión de enfermedades desde otras regiones. Sin olvidar que también habría que hacer muestreos en la zona más céntrica de Galicia para asegurarnos que no ha habido un salto de ese cordel. Y bien, para finalizar, hacer un breve hincapié de las ventajas que resultarían del uso de estos animales centinelas, ya que permitiría la detección temprana de la circulación de esos patógenos, lo cual nos daría mucha información para crear mapas epidemiológicos dinámicos, es decir, poder conocer cómo se va a distribuir y a difundir esas enfermedades, esos patógenos, lo cual permitiría a nuestros servicios veterinarios oficiales tomar mejores y más tempranas decisiones dentro del enfoque de One Health, previniendo enfermedades tanto en los animales como en las personas. Y con esto queremos finalizar y, de parte de todo el equipo de COPAR, daros las gracias por vuestra atención y por permitirnos dar esta charla.